Sad ćemo ga napraviti, brate moj. I to u obliku kockica za kreps. I nisi jedini koji pita, a ja sam skontao da mi je ljudima sa Balkana koji ne znaju opisati šta je temeljac najbolje sa 3 riječi. Supa bez ičega. I počinjemo od nečeg što je nekom smeće, a meni zlato. A evo istresit ćemo i zasrat kuhinju u naučne svrhe. I ko što vidite tu ima guljotina, mesa, kostiju, mrtvih ljudi. Pojma nemam šta je ovo. Uglavnom sve ono što mi nije trebalo i što sam direktno bacao u zamrzivač tokom kuhanja. I to ću da roknem u posudu i kompresujem koliko mogu i uvijek spljoštim ovaj pileći trut da bih koristio što manje vode. Vidjet ćete kasnije zašto. Ja ću da kuham u pretisu sat, ako nemate pretisa vi kuhate 3 sata. Unlucky za vas. I obzirom da se ja bojim pretisa, stavit ću ga negdje gdje mi ne može eksplodirati u facu i otići. I kad se skuha, možete poslušati savjet Amerikanaca i otvoriti ovaj ventil nečim dugim metalnim, da se ne opržite jer je para opasno. Sad kad ovo procijedimo, imamo 2 litra temeljca, koji je već dobro koncentriran, da se može razblažiti na 3-4 litra. Ali ja ću ovo još reducirati tako da završim na pola litre. I dok kuhate ovo i reducirate, od kuće ćete napraviti pileću saunu. No, ja sam na Balkanu i kad ljudi mogu roštiljati na balkonu ovdje, mogu ja reducirati temeljac. I sad kad smo na pola litre, lagano ga možemo u kalup i zalediti u kocke da imamo koncentrat temeljca kad god nam zatreba. Neko voli da skida masnoću, ali meni nikad ne smeta i volim da moje kocke temeljce izgledaju ko bajadere. I ova moja jedna kocka daje oko 200 ml temeljca, a nekad i manje kad želim više koncentriran ukus. Puna kontrola je na me. I eto, ako sam bar nekog skrenuo s puta razmućivanja kocke za supu u vodi, dobro i jest.